Kaseng Samla Catholic Mawlai Parish menhaga kendai tarik mentau benai kelap Plie ya ke Youth Development Center keblong Shibenta Iarap bat kentiu yiki kon Samla ki badan hakisap uper ban pentibet yaladi bat penslur yaki ban thom ya ke jingdum wan ra ya ke jingshai shiki para Samla hagning si lai don langdu Father Marius Thongniba badi Parish Priest ke Mawlai Father Paul of Andro Lingkot Provincial ke Shillong Province Father James Shilla Daisen Youth Director ke Shillong Archdiocese kiwei kelingdo nang tau ba Sani Kharmaulong founder ke Emmanuel Coaching Academy President ke Seng Samla Lambot Kharkamni nang ta kinongkit kam ke Seng Samla bat kiwei ke boydan benta ha ke ban Iarap ban ai jing kai yaki kon Samla na ke benta ke jingtmu juki na kaliang Father James Shilla DVD ke Shillong Archdiocese ai yaki sembo jiperkhat ki baktik yaki jingmot ki khna Samla banang tri Shirham na ke benta ki bobon ki Samla badan kam yaki jingerap Nagalang Father Paul of Andro Lingkot Provincial ke Shillong Province ai ke jingkular ban Christian yaki kon Samla hagi jingdan kam juki la yoru yaki jingkren ai mensiam nuba Sani Kharmaulong ubadan bentalang ban ai ke jingkai yaki Samla hagani ke center la Plie ke center do Father Marius Thongniba ubalong Parish Priest jang ke Mawlai la yoru yaki jingdwai bat jingkerku no Father Daniel Kaji ubade Secretary Provincial Hagabasdang ke program la yo ya ke jingpediang sabha no Samla Lambot Kharkamni bala penya ya ke program di Samla Ritisha Biam bade Education Secretary bala yo ru ke jingkublai kentang yawai no Samla William dabiang dor la mare aku kini kesini ni ayo yo play lengkap lang ki bay no lang ki bay don hagan ke jaga laga baki kun Samla jong ke parish ko bala khol aware ni kilindo kilium ipai ki jong play banya ayo laga benta ki jingle ku ki bobla these ke pange ya gani ke sen jong ke Samla jong ke parish ya ke benta kesini an play berda ya ke Youth Development Center hagani ke parish ke jingle ipi ki Samla wei borok Lambert President ringkan lang kinokit kam baro nang benta ke mensin jing shekri jongki nang benta ke mensin banok senyang ya ke bahaga mian haga roy ke par haga liang ke mensin bat kum juru nang benta ke jing bentoy jom ke jing yem jini haga ni ke partai ke jing kublai Father Paul Lingkot Provincial badalang hangne Father Marius Parish Priest ringkan lagi benar hangne Daniel Tonbor ringkai baroni badalang Presiden jom ke SACYM Pemensyua ringkan lagi Syai Penai banyak ki long keme ki ramba bagi Samla kinokit kam jom ini parish ngadap ke jing kemen bagi don ringkan lang berpi hakum kene kesi jom ke jing play perda ya kene ke Youth Development Center habang ni ki klor hasehe ki peni ni shibur ki bala pendong ki klor ki nak menjingai ni Henry ki jinglemen ban point shaki kaya penhi shibur ni u Theodore Roosevelt Wong ki kman jompi tin kne shaki klor bat ki kejat jompi pat hasla kendo kejing jingi kene ke jingyat enti on ke jingkut Idon kam banjai om ban mare tambang imne ban senge banjai ngarap siya jingmen ke berhawa dalam ka pi ya nosi kei ka jingetu khana pateng kawa Mawlai Parish kanya pronto haru ke jingir jom ke Parish ke jingir ke jom i bai aku play Father James dari DVD jom ke Shillong Archdiocese Father Ramba dan Father Nibran Father Daniel Father Danbor Father James dan sedih semua kap ada beberapa space sister ada pi don kai joro ya pi kun sama kapal jaga Mawlai Parish ada jing seneng jing rau jom iba Roni Walang dari advisor jom Mawlai Parish sama kunjur media baru habang pek ki likely ki wrong ki bagi kun sama ke ai ni ha ketiga kerteng Seng Samla Catholic Mawlai Parish
kini kita jangan Youth Development Center kita jangan Plie perda dah kada sound but kendai terik kelalui kuat arja arhu wei dah kita Plie kijimut kibagi ham nginam jelima ekni ki likely ki wrong kibagi ki kumang sama kila ini tekun sama lagi kedak jengam kini kedak jauh kecil kermen Seng Samla Catholic Mawlai Parish Barka Youth Development Center kadai kecil kermen pidai kecil kermen jauh ki para Samla ha kini Mawlai Parish makam juru ha kajelaba Shalom pidai kecil kermen But kini kejaga kini kata Youth Development Center kini kejingkerman nak kita kun sama bakin yo ya tak bahak kebentak ban peni yang lagi jadi sab kipong kibau play ulai ki hak kejingim kejongki ibai bai tiga ini kepor kawa mangi in picture jengai kawai farai long in picture jengai dah kejingkerman ngim dai bandu jingkerman orang sedang mentah but ngim yai shadow kokot kerpangai ki bahalor kidan berbor engkat napi ke jelaba Shalom engkat waifa Jemris beri DYD pat mengiru kom keseng selijan hi hakani ke Paris ngidor engkat kerpangai ada komentar jonga wa sultanat syahat tu rata bagi ni kun semaki wan sakmat ban pensyangnya kini ke bentak banyalam para sama banyalam kira sama syaklanti wabah kebaar la Plie perda mentagasi de kidak ki basau kedak jauh kecilan kamlei wasu bon ki ding pingkeng setan hoi plus dang gini ski bon tot mentagasi ha kini ke jing sedang bon ki ding pingkeng aboi ki bon kena sama ki bio ni sip bentar lingba kini ke bentar ni ke ai ni ke ni COVID-19 wa psong ka pen long kum tau ding pengkem hari hikam do jengkerman te ding pengkem ke sawan bai halanti henry ngim dei badong in karantino ngim nya syahmat bio te kita jong kecingale kin sawan bai sapon kita kiteng ke mangi rong ani so tai chi sia ban te kini kata ni bang hawadan kita tingkung kiang ring tur syafran gila banco kerku gedok cingkit bok biang ya ki kun samla jungi ki bala nut daring ban launch ne ban Plie ya kane ke program ha kane ke pari jungi nadu ifata provincial mene labatai ni indon gajing kernan indon gajing indon jing with let's say ray limba kane ka motivation bai sarsani layangi ngidam ta gajing kemen bakrau bat ngakelmen bangin ya kan mau ya gitu baro hari kat gajing alam jongki advisor jongi kamtain baroni kiwe ba don hakane ka kanhun ngam kwa ban ai jing kren mantan ray gadai ka privilege ka kabuyanga ban penpena bangi Plie mentagasngi ya kane ka Youth Development Center kumbala to amto ka team kikna kemoto jongki ban tip ban iye ban chakri mo ongin bu apo bracket anto kisamla na gunta kisamla bakane ka seng samla jongi ka kin tip ki para samla kin i ya ki para samla ban kin chakri ya ki para samla badla ayangi ya ki to ki techniques kumno bangin ya ngin pentelun ya kine ki kam ki ba ka seng samla kala persyam ban sedang badai na kane ka daw mo ba kumpa pios nge berbor gitu kintin sky is the limit ni kin pokbiang ikun samla jongi bakin kerjo sya kata kasun peneng bat sedang syuan na ki kam ki barit baria kiba kila ngilaya sanjur ngilaya plan hakine ki kendiat nai
kabang nila ya kenduk ya ki kun samla haringkat ke Iarap jong ka parish pastoral council iba James silale no menin ngadang syong is bang idon kam ka to ke next syuki la poi ki next syuki na benta ki program tang kan dia telin ring i bala ta tang don kam sibun kinle nagalian jong ka parish pastoral council ka ai kajin kerjaan ka ba 60% ya kene ka program jong ki kun samla jong ka parish kumba ki la present yang ki action plan ki activities ka kin sim nanget ba kan ya seprang sakpat patu play try kamran kun kur do ya pi to udon bosku undon ringkat bat pi pan pentelun ya kita ki kambaro kumba ka seng samla ka anut banchna i Father James iba syong tang ni Father Provincial la pastor yang aba i Father indon lang ringkat bat kaneka tenhun kaneka team jong seng samla kum kita dynamic leader ningko nge ni hable kiwe kin pet enda pila trail se kato kane por kiwe kin ses no lama pi bat hadin kato lekse ka seng samla kan syong no bat kito hi kin satre ya ka kam ka babile kumba ong kidusta deina kaneka daw na kmi lenti mana kermen kaba ka seng samla ta kan le na dong sadong bat kiwe ki samla kin sapet kumba ongi pada generis menero bakane kan salong ka model na menta jong lai pusan tali ki Paris aka salong archdiocese kabakin pet ya ka seng samla jong Paris Mawlai kumno kin pentelun ya kini ki kam kiba kila istanto la chop out hakini ki kindia benai shua short tempo shua nangtang in sapanya nang teng ter kumbangi labu ya kene ka kerteng youth development center ondai tang ye kini kinong kit kam ki pamenta mereka nang ye teng nang ne sakmat tenga ki pokwi phi padda kane officially ngapen bena baya kane ka youth development center la Plie ta kasni ka khandai tarik jong January 2020 Kahabai ba kahabai ba ni ka youth development center midon south league tra kawai katra kadai intellectual habai ba ni katra intellectual kadai namta ka free tuition namta ki kana class 10 nomor beling I free tuition namta kana class 10 bang ni kan katna ro ngipet babon hi na po Mawlai pares ki jongi hi bon ki balik school po school balang ki jongi te bon pat ki wan na kali yang sam kamba duna kayo kokot te kumtahi na kalian kasang samla klik Mawlai parish ila ong ba kini ki balik school la kum kini ki jaka but balik school chui pat ki jaka ru kilap nawan na mata kan tuition banyo aji kai ai na mata kan tuition but kini kini kai ban shim tuition ru ki ki noin kai ki bla bet hi hakalan poli puti ngila yo ki noin kai ban po Sangkar Deaf College nang ta balik PhD in mathematics nang ta balik master in chemistry ru nang ti nang taru kedan sak 11 12 ru abang ipet ya 11 12 bon sen ki kena ki jongi ki kwa panik problem doktor onda kilalik kila pas ba ke exam sen ki haban tho ya ke entrance exam dia kumtahi ya by 11 12 science nilai type of barka Emmanuel Coaching Academy haba kini ki para samla kila banyo nam ta ke coaching nak ta ke ki Emmanuel Coaching Academy bar kumjuru akaling engineering ru kin search kani Emmanuel Coaching Academy kan Iarap yaki kumno ban yo poli engineering kum ta ter te sakawai ru program ak bayah ani po intellectual kade ka career counseling program ban Iarap yaki kena kumno bakin playlat plenty yaki kumno bakin lek shaki feel ke bamangi ki terang bat ya katar kin sawali lam ki resource person hakini ke jaka ki jongi bakin sa aji kai na bentak kini ki kena balik pat bersyong class 12 te nang tapar kadan sakawai ke department kepada ke skills department apa dia bukan ke skills department nilai de keren bat ki bor sarkar jok sarkar Meghalaya ki jongi bat nila pet ru khamtam e ni pembi ya kene skills kene nak daw bangi pet ya census apa Mawlai parish boni ki para samla jongi ki drop out te kumno bakini Iarap namata kini ki para samla jongi te takaraw nila ya keren bakini ke bor sarkar bat kini ke bor sarkar kin Iarap namata jongi la ki de ki skills bapero mo kum ki para samla jongi la dan tailoring belang kuat masuk jan kila benlek akan ni ka jongka sarkar te nang taru ki bakwa beautician
fashion technology nang ta tanduri nang ta kini bukwa syet jing syet bun ki iborok bang lebih kan ma sorka bat maki kin sairap bat mangi pat insa ilam lenti ni sebetil lenti ya ki para Samla jongi bandek kita kan maki ruk la syai dak dep kan kita ni la ayu ban yang la jong kijan aku banding kong haswa bangin sedang hi kan di development center kadau jong jing sedang kalomba ngiyo imo ka klam daklat ya ka ski member berem kiba long kinong kam jong kaseng Samla Catholic Mawlai parish kila persyang hi banwan ra ya kom kini ki judge center but ngiyai budien ya ka kam ka jong kini kinong yalam ki berem but anda data anda lasdang kani ka pandemic anda lasdang kani ka pandemic ngi ibah ka tu ka por baki babun ki khana ki wadi ki kelas hakaba kimtip kumno ka admission kinyo te ni na kalyang kaseng Samla Catholic Mawlai parish limbaga education committee ni keren lang ringkalang presiden ba ngin persang kat bala banwat ya ki phone number bat ki contact jong ki college paper ni shalom ban penpelilat le sina bantak admission jong kini ki khana apo Mawlai parish hadin katu nilai kum tu ka lockdown baya mangin syong klikti kum kaseng Samla ngim syam la syong klikti nilai perkhat bat ngim syam yolat banyak kendu handrai ni songu yo blai trai kena le so pelilat pelenti ngi limba kini ki juk start ki bamanta ni kendu dak bangi kendu limba ki zoom up bat dei hangta habang nilai keren ba ka ka ba ngin wan ra ki jing telak ba thamai bat kum tang nilai perkhat ka bami ning kong du na ka jing perkhat ka jungi kadang bangin pelong ya ko online career counseling te kumta ngila persamaan wat kilat kilenti bakum no ngin ya le hakapan wan ra ya kani online career counseling te ngila yo lat bani kendo ye sasani molang iba ide weru nagi trai ki bangyati alokpat kani ke youth development center te kumta ngila keren yi ba inwan wan ai ni ya ka career counseling online program ko belong hak hak direct benai Oktober bat kumta hi kani ka program ru kalong ko bejo bat ngiyo i shibun ki khana kumba shispa sampau tam ki khana ki lawan chim benta ki bada de nang ni Mawlai parish bat khlem dak let ru ya ki president secretary jong baro ki balang sunang ki tere lengkar kalang bat ni te de halor kani nge perkhat ba ki jing e ka bobon kar banginang ya na ka pui ka por nilai i ba kham tam e na ka jing long jing man jong ni ka parthai ka pamanta kumta nilai kran ha ka isi meeting ka jongi lengkar lambat ki Samla bat de hadin kata ngila songu de banong bangin dan no ka wi ka kenja santa lani ka shlam ban pelat pelenti ya ki Samla